No one will be quite catch because I come no sa home or shen come. Onim Oba Holu Tamayo Ubribiara. Onim Bribiara. Amen. Entini so onim Bribiadia. And then also in Crawford Ebusia Owum. Odeni nana o nana no mo ayejuma atras. Na ono se say no o nana no mo eniko. Ono ankasa wase kum Crawford bebre. Oti familiar spirit do kill people also. Na se ono so senkom. Onyame senkom obege who the difference. Now what is familiar spirit? Akohu eyedade. Amen. Amen. Those kind of familiar spirit, they are all animals. One, woman abofo wo feel so by. What to Yankopon atua. Na woman na abofa wo ato wo say won so meye onyame adwuma. Akohu wo bi so osayare. Ohun ade okay, anything that is what the Holy Spirit is doing because nobody Yankopon newo. And to ba asase so no. Nya wobo beye titiru ene da de onyame adwuma omegwa wa uto kwai mema wa yaye me yese den na ekoso ukoho obehwehwa ma nya ye ekum kosi kwame eye duabo obiri biara ade onyame ye bia wo ye pepepepe. Mystery TV. In the name of Jesus. Yamu bibi akwaba edeba Mystery TV eso. Ebra so si etena se ne the Mysteries of Mysteries dwumadi ebesom mo. Se etena se sa na ensemu ayekoso ne de bramo na ensemu eba no. Yebeka sa afa eye hintasemu of familiar spirit. Obi ono mu adwumadi bi a wo ye ne sunsun bi ta akire. Ohuni se eye nyame tumi na nso be kom no na eye familiar spirit sansem we ene ne sunsun mu ra no eba betena se Prophet Dr. Abednego aye krado e won nsem we ho kame ho ne emfa nkomo no enhyehyɛ so. Yeah, for me show being crowns Mystery TV station be audio mo chia, they will never disappoint you. So I will urge everyone to follow their social media and subscribe to their YouTube channel and then you learn more from them. Mystery TV, Mysteries of Mystery. Okay, uti ene in there na in there Mystery TV ene edebro Mystery of Mysteries. So uti Mystery of Mysteries obete ensempa, obete asemde. Inti na onya de obede bebo abrabo so de ekwan a obefa so abrabo na wahwe waye ahwesu yesu wa abrabo ho inti misrel aya monsun mutations ni na enko Mystery mon subscribe so medamo ase my last word and big shout outs to Mystery TV mo boy juma ya minshira mo na mo nkoso entre so ko se ambetre pa amen amen ya that's it. Yes, mo say obi anko Mystery TV na mo hwe mfefefe na mo ye adwuma pa Mystery TV obi anko na mo ye adwuma pa denden eja yemu akaba edeba Mystery TV dwumadi eso Yo anyone ni adofo amotati his minister of Christ and the dispenser of the mysteries of the kingdom of God entino echeche obiara bisa nkwatente ahode apomdire ema ye nyina ani mo amotati enso too much TV unyame Israel unyame nkai ewo Yesu di amen amen epacho wose haboko muna mkwanso papa enziema bebre na ekoso se eba no yankasa ye dada sitina mu ya brabo mu ene ye nyame suma kwantuo yi mu a enema bebre na da ne ho adi wa kwan hodo bebre so se ye ka ne familiar spirit aya na dodo na ansha dante ase sanse mi ne ya ba be hia wo se ye pese ye hunu mu nokre se familiar spirit se Holy Ghost ne mi enu nsunsu ye bi demu ana yo Father, we thank you, Holy Ghost, Spirit of the living God. Aja eja wosu me ho odi hunti wa inimra. Ni openya wasasi so say it was may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Yo, it is written
Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And Jesus said, ye cannot serve two masters. And the two masters, God and Mammon. Amen. Amen. You were a woman, but you don't put on your back. Amen. Amen. Now, you got the mysteries of familiar spirits. So, familiar spirits, and your daddy, no. Amen. Amen. Ampa, familiar spirit, na abako semu no kra no onyankopon ka kire Israel fo ni se Abraham me ne mu na mu na meka mu hui de one, thou shall not suffer a witch to live. Mu de mumu Israel fo onyankopon ba be fo bi nim na oka mu ho na mo nku na nsi no na mabu fuso ba muswa dio be fo ba ko pe enti onyame betume ku asen nkofo bebre again me dey say be twem Rahel okowia ne papa no bosu de kofra Israel fo no asem o to Israel fo no eno me inipa wo yare o ha obre amanye petu we ba Israel fo no. And the Jacob catches the thou shall not suffer a witch to live. 2, a man or a woman that has a familiar spirit. A man or a woman that has a familiar spirit shall surely be put to death. They shall stone them with stones, and their blood shall be upon them. Because that familiar spirit, you know, and among the other world, the other nation, they can do the familiar spirits. They can go with their familiar spirits. But most of already may come who dear. Sa I come home, familiar spirit, I come home. And then comes a baby that was saying now, depending upon this familiar spirit, and they shall come. And you know, witches and the wizards say, Onusu Mumua, or Mamma will come. Asunde, Ajasunde, Emma. And Tina, young papa, Bakua, already for Unyankupon, Adumba, Nisu. Na Elijah Shem come to Hosea. Who Jezebel, who the Tatam, and you will be coming over. Amen. Amen. And the word Adumina, near Okum Nipa, Okum Jezebel, or said before Muslim, do to Wisipin, Yadiano, Jepuna, what is out to minimum. And you know, Mula Jehubaino. Na Joram Nebusha Fonya, they say, hey, Jehuaba, as we do so, and I so mammy before Jezebel, a Muslim in Kwasadina Oyen, Obeyede Yasunde. And they are soon the peace of mind as soon as Mao only pass on the identity in Ano. Sabe in their common family and what Munya Sunday, Munya Kuru, Munya Munyamba, Unya Kukwa, Unya Chelsea, Unya Chelsea, Unya Kukwa. You 99 and no man, no one buy no. And they will send him here a car of black amania petu, Quadanda, Nungwase, Bibiana, and Nibri Ahoya, it depending upon this spirit, witches and the wizard, which have familiar spirits. Now, Baba said, I confirm the use of familiar spirits now. A camera is a one day, Uba Soria. Who my dear Juma was so them, the cameras house for Omoyase. You say, also felt a come home. A common yes, so we are, or come take a young come say. Oh, okay. Spirit in me, we are natural. Okay. Amen. Amen. And this all besides the mysteries and intestinal a familiar spirit. Familiar spirit is a common home. Now, or common to say, we are or so dimful. And yet, obey and fat, obey fat. I come home on Tifias. And they are sworn to say, I come home. Obi and I saw a dimbiara, Sani Subain in Nibia to say that I come home because I dear Unamichi and obey. On Tijai.
Amen. And no sooner Udu never will be a big one catcher. What ye? Okay. Never will be a big one catcher because I come no sa home, Ocean come. Onim, Uba Holu, Tamayo, Ubibiara, Unim Bibiara. Amen. Amen. And Tinis Unim Bibiadia. And then that also in Crawford Ebusia, Odini Nana, Nana, no more Ayajuma Atras. Na no say no Nanamu Eniko. On one casa was a coon for Bibri. Familiar spirit do kill people also. We are come now, who come now one coming or upper 1 year and now only the before Boku. That's the familiar spirit. Okay. And I want to see so obesel. I would see a bit sad to me and a womb. And I said to me, so or no share, set and person will be. Amen. Amen. Kwesiako, Yawako, Yawama, F.A. Amasu, Amano, Onuna Edunisu. Na akomo hu na ire afan Abraham. Amen. 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 Na se ono nso senkom onyame senkom obege hu the difference. Eno ni asam no. Amen. Amen. Now what is familiar spirit? Akomo hu eyedade. Amen. Amen. Akomo hu those kind of familiar spirit, they are all animals. Hey. Akoma huhumu. One. Womu ye abofo a wo fi soro bai. Wo to nyankopon atua. Na womu no na abefa wo mu ato wo mu so se won so meye onyame adwuma. Akon wo obi so a osayare. Oh ade okay, anything that is what the Holy Spirit is doing because never nyankopon newo. So they know all that God is doing. Munim de yakobia and sana unyame pam womba asase. Amen. Amen. And to ba asase so no. Nya wo beye titiru ene da de unyame ejuma o meboa wa utu kwai. Mema wa yaye. Me yese den na ekoso ukoho obehwehwa ma. Nya ye ekum kosi kwame. Eyeduabo obiri biara ade unyame ye bia wo ye pepepepe. Na wo ba so buy abefo fi so buy wo dani wo aboa the other aboa no ebi omampam odenchem okitro apotro enyoma they become devils, so they are no more an angel of the Lord, but they are before enti obedani aboa wi no otumi dani ni physical aba unchai. Sanya onyankopon bofo dane ne ho nipa ko Abraham so ono sana familiar spirit etumi ba wo dem otumi tra wo mu otumi pie se wo de owo oketere wo jekos bebe ye familiar spirit wo na oketere de fa wo jekos bi wo fa sa familiar spirit ni eti mu no otumi dane ho di wo ankasa wo hu but wo nso firi wo mu na di baba sa de wo kan meti ase yi a se wo se samwa na nam fia na ye wa hu mi pia ba juma wo se won na ma me cross no across me no across me na ti sa bra no what information wa na bi so be hwe wo ba bia wo move ba bia ko bia no aye den se oria or the information say this a work committee you nti ni obo hu bia no na o de ko wo mo kura bia no ayira. Hey, Papa, na you wadi wo project for. And tefro ubo hu no waye no mo salai no mo toaso ubo en tefro. Omo the assignment. They are all familiar schools. They can become to whatever they want. And as I say yesha e kame ese ni ese assignment here dia enya wo mutumi no eso. Ana Holy Ghost to me no bet me aso ase. No, they are all the same, but what is straight cannot be crook, and what is crook cannot be straight. No matter how, God is God. God is God. And the they that are with God are greater than they that are with the Satan. Wow.
Ọkwanti no betimi aba say samoa no empanimfo me hu ni say emmoa bi wo ho mo ba wo ncha na say wo mo ben wa yinkum wo mo sante fere ya wo ken ye wote fere bi ohuna uja ne mane ko enti uja na mana ko no se bibi boni bi no ko ye tia wa ebetimi aye so adwuma na se nko wo hu ni mobo wo hu ni mobo do se bi a ya suma no what you say ena ye wo Ghana ha ye betuma suma no wa ba wo nche wa brotri etumi suma kura no wa ba wo nche de nti na ba wo nche oye power eye a person onipa adibi onya hwu na ofamfremo obedu fi ho a na wobebe ho pa enti oba na bi a ode anoma na e bai oba na se da nsuatum amen watum dia so ba nche no no obebo nkomo obebe wasetere mu na ne ho biara enti se kwa mi da ho a na either se obeda na ekura and obeda na otefe obeda no wo jeku o to me dane at any time into obu okuta be yekuta a different be 5 6 obu kuta 10 obu kuta 6 obu kuta 18 obu kuta 18 sa one familiar spirit ni na o to me dane obu okuta 77 watches and wizard o to me dane but o nyame to me biribi asin bo nyina. That is how familiar spirit ni betimi aka ne say wo mo ni abofo na wo mo ba ya wo ma nko na na ne so abofo bia wo na adwuma wo mo be kan asase so mbe hu say ma ho ofa wo ma nko bi mu yo se wo mo de waka se ye no wo mo neti enti nye wo mo ene de sa familiar spirit ni ba wo mo na ada ne wo mo sa tumi no a wo be tere busuo num na wo ma me akọware na onya ba na wa akọ no akọsere ba na ya wo wa o ye na ba Yes, a one now free. Into a hinaba. We are born samba. Yes. Until you say, Incorporated, I am on TV as an only about samba. Many fun lady. One more we have bay in, and she can't say, one more bay, ya won't you. It is a way of bay for a yard upon it, but I know so no great. You bay in it, dear. Me, na me what do and I made it bay in power and ashim. And to me, no honor me about. Into all bay for. Okuta ejapadie enti ye japadie ye de ma ye ja wo se ye mfanko na wo fanko no ne wo de ma no se wo pese wo mpe e kwan be na be fa so hu se eni pe mo we bisa question unwe muna ye room 3 4 but obi akuta ne bofo ena ye bofo papa ne obofo bone enti ne okuta obofo bone evil spirit wicked spirit the spirit of darkness on a yedi pe yejan and then we put a home so any other conclusion na de se ye wu na mu nyina mo ba ye wo nipa bi a wo ye dan ya nipa no wonye papa sa na papa me pese ye hunu ana no na say nipa anse na oba na oba ma hyiamu a tumi bi ba e bi wo what you say hyiamu no isa abufra wo ba wu e spirit o wura nipa ni mu what you say ansana wakofo mu saade no enti no sa tumi a ewura oba no be manu a wodi ni sen ebi oba no nokuta papa no na be ma ye hu ne sa kwala na obe piere wo ya kwala papa hey efu say tumi a ebe dane ni sen eye tumi enti sa tumi no ba enya akwada no enti sa tumi na ebe dane ba no eye tumi papa ene be dia bofrechi eye tumi boni so ene be dia bofrechi enti mu fa wokuta tumi boni aye de wu wo na ye de ejapade be ye ejawo na papa sabre a woni wuku ana wo do hokafo be hie be de wo se obofo ba be gina mu be bofo papa ntimi be papa akwankyere bi wo wansa na saade na ba na ayo se eno no eye abode mu hihye ye na ye ni papa bibia na wo kan se mu na munnim saa na nanka wa kyire ye muni yi efi se me fie minimbi na no na me fie bi bai da asem a wo so wa ware mu nyina na me ma asem ye dedende na me prese obe ware bi so mu wa ya je ofiri ifa o so wo mu ba ebushori mu ache me ya me de makasa me hu fato na ye nti na me hu ya mate na me di kwa dance ye
Kofo intimacy and I want intimacy so intimacy so chra. Ba ka say yet wasi o. Odi for den ti make kan sa no. Neba. We to aso. Okay. Media no also no be worry am so. So anga say ba won so bi o. Na worry dada. No me say ma worry dada. Because you want me spirit in enemy na mo no. Ma wa worry me so ma worry no. Ah me. And the who to be baba and we on play. And we media na nkasa ma me hu me ma me echi for there. Woman no ye won to wa wonim nya odi bai so be ni petitru be say wonim. And he says say what that no say was saw abraba yes son at once. Why all power in heaven and the earth has been given unto me. And any part of me. You know before ba. You ni papa. If you bushim. Who feel bushim? If you bushim. Who ni mami? No ma. Nkwa na bai. David. Who ni munton wa mami bo. Ese wo fie ba ye nya wo mami fie e wo papa fie. Opo o se musu emfife mo ntinya mesam ase. Musu emfife. O how emfifutuem. Ye wo ni patumu se jampenduru. Ente mene wan ka be hwehwe hina ewurade chikwan ewurade o mansoto ewurade o ya anwade ewurade o ya de a emu ni hwehwe bia. Ente me ka be ya mi obi wo yinfa enye bucho na mefi. O papa wa asase koko mo ahefo dia. Ne madia. O ma no asase bodu mo ahefo dia. Ne madia. Ente o ma mo obeye familiar spirit ahefo dia. Ne me eja fadi. Ente o wa na wo. Na o ma me no so obetu e no wa meto. O ma me e wo no de bai ana e wo ho de na. O se musu fifa mu no nyame asem. I tell you the truth. O ntimase. And then answer everybody that say Kofi Adomayire oba ya so for me that say o kai ma mete. O ko ya de ankasa pa ma me na kasa. And this man be say na me kan ko ni o se fa na se obisa de owutumi ohun ote. Na se Kofi be kra na ansa na okọ eyi afashe na ko be ka chen ko me hwe kwaso aya de. Nti mo be bi sai no ote nti odamase pa se maka. Enti okoye nyankam ade ote muto se bibi ni yase. Because mu hunu aye ko mu ntene ayete. Amen. Amen. Se adiwe enye yo. Lemom ya che obabi ade ni fi. Na nso babi a wo se ogwan ni fi ha. Na nso wo dia wo be mo ogwan. Na wo ti ogwan ni susu na wo ni mo ti ogwan na yewa. Na wati dia enye ho da ko straight na ko straight. Ne efu yedo de ema o. Amen. Amen. Munnim entira mistress ni ekirem. Umpo. O ma me obefo so obefo. Na o ma me nye beifo so asa ne wo. O ma me yinshira, o yinshira. Joram beside Jehu. Asunje so na so ma me beye ni nti. Amen. Entira munya sunde o ma me beye entira munya sunde o ma me familiar spirit papa familiar spirit na me yegusu bompaya papa bi say when you scam and man 90 so phone one na na ba kun kodas o ma no asase na kokoro ma mo say e modia o papa wa asase bodu ma e modia ento ni mo say wo kwa wo befo wo bi ni enta wo bi say wo de no we call it scrupulous and unscrupulous. Nia emwawo ena nia emwawo ena wo de ya ma wo se kori enti na ya obi se obi obefo no denti obefo no most bebre awe na we do say you mu ahro tally which is white black yellow gray as well as scrupulous and unscrupulous and they be na wo de dem unscrupulous adia emwawo eso nim se sade ni se wo sade edunya sade eduwachi pam ade papa bia ba ho wo benya kuru papa obi be promise o ne nyina you promise and fail unscrupulous power witchcraft familiar spirit na pam ade papa bia fi ho entu kuta susu fi na se wo kuta beye tumi ya papa wo kan na wo mfa nya adwuma samfa so bia ni so ye ntimi nkasa wo beyifo. Very good, because one farmer say fire adwuma membo
na de nti den na Yesu hui Matthew 10:1 o se bra of fresh from o ma untu wo da de so ahohom bone so se won ko tu o hefa banchi mu eni ngwai mu enkrama mu de ahohom bone na Yesu o mo se wo hefa ewo ni pem enti umpo obi ahohom bone Papa say o ka le sa na obi tie wo be ka le say wasam no wa ma na ye general obi say nyame tutu ya honmo se ye tutu ahomoni ni mfi nipa mu a saa bre ni nipa bi na saa ahomoni ne wo ne so enti na ne tutu ana ye nyina na ye omo mu gira ho nyina na saa ahomoni ne wo Peter mo mesin ko twen eja ne bose mo nko pe onkonkoro no o ma untu wo honbo ne so enti na honbo ne no he so asafo mba ne so enti wa asafo mba ne so ansa no sofo obakoye sofi juman o ne di honkonkoro tumia ebro etutu honfi ne dey the familiar space enti umpo me say ye wo to abusuam Job 5:6 musun fifem o han fifem ye wo nipa tu mu say jampenduru and na be spiritual research according to isotem technology amakoshe the whole world I made the Bible a comparison say all have sinned and they all fall short of the glory of God. One man sin, all have sinned. And I will who say who anybody. And this is why you're born there. And now we will finish here at home. You because one man have sinned, all have sinned. And to Peter, Ketron will say, Ama, what is the kingdom of God? Because na nobody there is saying rulers, everything both heaven and the earth by his kingdom. And to Peter, Mundi Unkukulumba Muswa, Mubenye Tumi, Namude to two ahum body, familiar spirits. Because why? All have sinned. And everybody have sinned. One man sin, all have sinned. And one man righteous, all is righteous. And the righteousness is your copy. Who says, my father experience, said me cried in Kwana, one Fabia, who are righteous. Only be. And one, two. We are the Pabonina, we are the Paboni. We are by father on your boy, we are by Waka, Bonia, Boni, a evil spirit. It's evil. Me na me bo papa, me na me bo body. And these people don't know. Say, evil is sin. Sin is evil. And what is evil? Familiar spirit. Evil. Bonnie. And two people, mommy will be, papa will be. Also, in sin did my mother conceive me. Bonnie na me na nyin say me. Bonnie mu ni ewo me. Bonnie mu ni ewo to so to ni be. Papa ni abaye me person me say abaye ya abo familiar spirits. Ene me abaye de papa nso ya abaye nso abaye. Na me bi tie buso. Ene ya abaye fo ni ati. Na ka onim. Papa say no. Obia yo bonefo. Bonefo ni de ya je atum. Da boni e dade. Ene say me hu ni say boni ni evil spirit. Evil spirit. It's boni ya abaye. Na abaye ye de abo ntim ho fit mu. Etu mama mu onu mu mama mu fia kase mi nya befo ya wo bi ho no ma ne manum no owo ne ketewa na oto epoja be na etu mu den na o hospital den watch o hospital o be hwe wa bra bo mu bi dia den watch umuja wagasa na o bai na umuja na o de we wori wo ana obi ni mu na esi an wo ni pa ne shi enti no umuja ni to free fa o free ni pa mo na fi kokom oh da bi ni pa mu anye be free enti sa umuja na wo hon ebi be wura hon ebi wura ebi abo enti no o be yo to fa na yo to o be yo to ma fa enti sa aturu kontempo papa mo kusukusu ni na eye moja papa say ya ti ase e wo hono na ye hwa ni say familiar spirit no ono so ye honhom ye adwuma te se de Holy Ghost ye adwuma na yes minim sansonso ye dem enti na me tire na me fa so hu ni say said ye ni place ye na adwuma si fa de we ye familiar spirit we ye Holy Ghost amen amen na wo one what for Kristo ka jinkwa two honhom feel to so ye tutu
Tomena what the two was meaning of by Tomen, Mammy Tomen on me because maybe could have been maybe your bonnet for. And I don't be not doing a mother fee is some Abaheim. And I say, or cut or man pom no say, we will teach you so me catch us say. Yenye chin. Yeah, dinner chin. When if you assess me go remember him. Why ye bia bread no abenya me na me ajo. Enti me uba me hu dia na me o. Obe hu. Ya dia mawo. Me oba the Tomen ahini na wo no. Etumi wura no. Etumi pie. Eni me koso. Me say asofo no bebre puta sa familiar spirit. Anye asofo nkwa o. Eye obiara. Bia obi. Ase na be fa pin so ka jimpa o ma me na oyo wa na oyo. No repre ko nyina. Ori apata na ori apata. Onu mu nkwa na onu mu nkwa. Onu mu nkwa onu mu ese na owo. Njo da wo na ni mo ja na o jira ho na o ye he na ba. We descendant of Umame na. Nti no so no so ni mame na no di ja na. Nti o so ye de ba. Nye na ye to aso sa pepe. Papa familiar spirit wa boa ye. Esa nsa baby ano ya na akoye se besepa ni ko nyina haban. Yatase no benyansafo. Ya se bato mo nyepe. Ba ko so sen ba ko. Onyame tumi ni so sen familiar spirit. Ya pa se na wa ma ye huna. Ya de enkomo ni be we papa. Ya pese obo ne to fama ye. Obi tie ya. Ebi asunsu me de ne ye adwuma no nim se nyame de but na ne hu ne se ye nyina ya abayifu e de wono so kura wo abayifu ni bi enti no kwan be no obefa so na watimi a connect ne ho abanyame mu. Amen. Amen. Also you may know the truth and the truth shall set you free. Not you may know the Bible. Not the scripture. Not the scripture. The truth. Once the baby onim say ade ani ma me de man kawanu adwan ko de gu na no nsu no de man no mu. The sign if you be no the man. Tell ye wo wiase ye ko di edu wo ifa asante mampo. Ye hwana ma mi ba ma me se me de me tra so me ba de me bom hu ba yo. So ne ba no abuchi na ma me be je duru no ye ma ho. Ntu po ma me. O ye adwuma ba wo. O ye adwuma woni. Te odine guam anopa bia na kanchi go. Ntu ye ma me ne boni a wo te ho wa kanchi egu so. So no na ebre ma wo. Why na wo ye hinaba moja ba ne furu mu. And this what they all have seen and one can quarrel and tremor. And then you may know the scripture and now you may read the scripture. You may go to church also you may know the truth. No. Say imagine from so to say me you the born here for. In sin the mother conceiving ya ko onye me no e ye boni no onye me. O the make tell them say mo ntwe answer. Mundi de me the way the mundi no famon sanka. The greatest part of it is sex. And oba no be mesia your time was say musia. And the time na so musia. Until why the room it is not Christ, evil. Papa was had yourself for about. Until the evil no until the be o shop en toto no akofa akwada bi. Bibi no run na kwesa. Papa ye di si na so asem akokan ya mama nso manya question ba ko ampese mbisa. Se wo ka se oba ne be ma wo bere se wo mu hie se bere na nso na mu hia na se wo boni bi na abewure. Until adwaman. Na eno sa adwaman familiar spirit. Aje aware bere so aware bere na wo ka ne se eno na ye time se se nka mu hia. Very good. Ayo. Ento ware ye wo ko fo ba bia wo bo adwaman. Ento wo bo adwaman no adwaman ye dad boni. Boni abeye beyi. Ento abeye beyi abetraus. Ento akwala no edemba. Beyi pa. Ento akwala no obia no ni bi. Wonya bi. Ento wa chose in sin did my mother conceive me. Na mumoye mu boni mu na me na nyen se me. Na adwaman ba hinaba boni ba. Tell you to say munje mu fum so tu say me me the boni efo. No nyame ko mo bonu aboa. Galatians says also you foolish Galatians who has been with you for not to obey the truth and believe that God will heal you. Onje to me say no your be for ba who fit you so and me kwa sorry what God demons o make say your be for or your be for kwa di dada. One say you don't know atruno edikai akọ na no ye kusi empai na ma me dey fi efa abuchiri bai. Oh, so for me tell na who Yesu aba no for jumpa
na okuta kente na gold bonu mo so me ya soro wo Ghana enti no me ba na nka pese me be hwese na so everybody sabi na ho I wanna ofu himfa ọkwa asọrọ bi Okumasi enti na asọrọ ho na mekosia no na asọfo no so ne ya na eye adwuma enti asọfo ne ya na eye adwuma enti no ma me so na ne ho ya me fe wa ti ase enti no sa asọfo no ko no no asọfo no kosua asọfo dwuma wo asọfo bi nchen wo Kumasi eno no so beti ne de wo nkra hanu mba bi ena ma me ne ko ho ena okunyai what you say entino familiar spirit ni nya no so ne betra entino na ne ni je ne ho enti okwa abuchiri na no da ho familiar sade ne tumi ba oda ne hu nipa o shade enti o say we need the spirit of what the discernment of spirit ye bo wure mu onum de kode omampam omampam da ne hu nipa maame ye mfa we ya sorry o ena oba ne eguso ka kire na sena ne kuma Antoni ye orusu tinchira esoko ya so gosa adini han abane so ena so o beto asase na we si asori dai anso yo eja maka kire no ma meko o fi an ko so fofofo no so fo say ai we yan kom se hu mo wa ya de ja prophet Abednego enko fo peduka ye nya no nya na o se jai o so fo ka kire ma me na familiar spirit na wura ne se eye enkom se hu enkom se hu kum se fi radio wo nim se enkom se hu kum ye won onyame de enye wo sum ni ai so for pani ne ogusu ka se heaven ye ni ho we tin the whole Ghana ko Africa say the whole world so mo na mo ko heaven mo ja boni e ne sa so for say heaven ye ni ho no nyame aye heaven amai for a piece of what prophet what ogusu ka say heaven ye ni ho I get him take una make kasabo na like who is that person? Who is that prophet? Who tell you say heaven ye ni ho? Why do I put a heaven there? So we want to prove my father as a liar? Also, that is a member major, for the son of the living God, the Alpha and Omega, the beginning and the end. Also, I'm going to prepare a place for you. When I come, I'll come and take you to where I am. Yes, or wherever. Or wherever. Of course, it is of course, dear. No, so the Bible says, but dear Mamma, me ba, ma be fama kwa. Na, Kasi, what a nonsense. Now, put a Bible, now you are deceiving people. I know about the course of Uncle Fossa familiars for Mampamono and Fankoya sorry. Now, we are called Makoa sorry, yet to our over to make a Kasi, all diabetes, I got seriously, not Kasi, no Quatomi. Now, deceiving the whole people. What on Garis, I will come back and say, Togari. What all these things going on? One I think Gary alone can hear. O problem is so better Gary Bokuto. O problem is so better Gary alone can be no answer. Gary alone can pass some of Papa. Why I didn't want you for? I didn't want your way. Yeah, you keep like you trace it. I do it every you. No more. Some sorry, I move for her because yes, when I make a Jonah, God, Nino, go catch it on the same. Make poor mess soup running rather. Holy Ghost. No, Jonah, some uncle, also back uncle, also back on. Maka de Maka, Missing Mushroom, Nako catch on Sana Mushroom. And I know Jonah, who why, so you go after the Assas, you know, Pumina Wususa, and I was I said, yes, Obi, the Musubiaba, what is there? What is it? Or two soon. Money, baby, try. Oh, man, baby, try. And my father, never sweat in no wife. The Blossom Kono, already, a pattern in the coin. And a Kai. So the Mr. Messumu, and we are Shaminti, Messumu, now confounded the woman, you're free there, and to her, and to the main commissioner, or Kais or Bessun, a year, Jumana, Yajuma. Dainty. Omutie, into so was a baby, now sorry. Okubatwana hunto. Na wan sorry a class na gade. Okwan so kwa wan kasa nche na mse nyame asem ni. Okan ya na wo mu nyina adwen. Enti fisai. Enti sani e kase we bebre wo ho mu nyansa na wo adwene no omutie no mefa no mu di adwuma.
ebi ni sɛ Kofi Adoma n'ani na ɛwɔ edi a na ɔpɛ sɛ ne nkyɛn sɛ ne yiri no ɔyɛ adeɛ ɛsɔre. Ɛnokura wa mɛka na nka binom adwene mu ayɛ ɔmo kɛse ne nti abere biara no sɛdeɛ bɛti biara bɛtena. Very good. Onyame nhyira. Ɔnhyira wɔn so daa. Holy Ghost. Amen. Adɔfo no ma ha na bɛma ɔka yɛde esie Mystery TV ɛso nie. Mɛsrɛ sɛ afei ne wahyia me a bɔ mmɔden sɛ ɔbɛ subscribe ya like ya share video no ɛde ama me na afei hyɛ ne nso na bɔ bɛn ne so sɛ bɛyɛ a load yɛde bɛtum bi a wɔne first person a wobɛtumi anya bi ahyɛ na wɔnyɛ de nso atie ɛnsɛm wɔ ɛna abere bi ɛtena sɛ ɛka ho nsɛm ɛyɛ wɔ da no wa follow yɛn kama da bi a yɛbɛtena sɛ ɛde bi abrɛ ɛwɔ pa number nso na da screen ase no abrabɔ mu nkɔ yie sɛdeɛ woyɛ bia na nyɛ yɛ da yɛ basa wofrɛ na ɔbɛyɛ krado na waboa wɔ nneɛma bebree ho wɔnyɛ pray for me yɛbɛsrɛ mu saa deɛ no ɛkɔ so bebree ɔnyɛ pray for me frɛ na bra na ɔne wantena ase nkyerɛ wo Bible no nkyerɛ wo baabi a wo haw no efiri na wɔntimi mpa yaresa kama mfama wo wowɔ baabi a wɔna wofrɛ na ɛnyɛ adwuma azaafoɔ no dodoɔ na ɛna wɔn mo ka kyerɛ sɛ frɛ me na mɛyɛ adwuma no de abrɛ wɔ hɔ wɔn de wɔnyɛ bi ɛwɔ na so ɛhɛ nti mɛsrɛ wo wopɛ sɛ wo ho tɔ wo de atu anamɔ na wote faako a na wote wɔ adeɛ so Mystery TV ɛso nie yɛbɛsɛ hyɛ dwa so hema ɛna megye so makraw. I thought my ailment was medical, but no, until my daughter dragged me to this hospital. Prophet Dr. Abednego's teaching hospital, where they apply Castoplanto technology for treatment. And by Castoplanto, I mean spiritual treatment. So, in all, thank God for Castoplanto technology treatment. That is why I am alive today in one whole piece. Oh, Shisha, and only one to buy your Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. For your spiritual healing, please come to Nsawamu Ureku Liberty House, where the hospital is located, or Kingdom of God Ministry International, or Twase. For further information, please contact the following numbers: 020-859-9576 or 027-897-7215. Yes, Mone Jumo.